pele lau whaapetai le tua lenei taeao. Whaafetai atu ia te ia. Wa e tūlai mai au lia mai lenei taeao fou. Whaafetai tamā, whaafetai nganga pa ia. Whaafetai Iesu Keriso. Mātou ulu whale mai lo manumalo lenei taeao. Ma le nganga whaafetai ma le whaangaitia. Lea li ie, wa ana le se noa oe. Mātou te le toe au lia mai lenei fo i aso. Ta mā whaafetai lau puipuinga ia i mātou. Lau taita inga ilo mātou a inga nei. Mai le nāwa i aso wa tua nai. Se i au lia mai lenei taeao fo. Whaafetai lau alofa. Whaafetai lau whaamaoni lea li ie. Wana e feta lai e te le tu la fuai ia i mātou. Lenei wa mātou toi poto poto mai eita mā. Se o mātou osi tau langa atu ia te oe. O wa e tatau lava ia te oe le tua. Le vi inga le whaafetai. Le faamanu ma le whaanetanga. O wa o oe o le tua soifua. E ao na ifo ma to tutuli ia te oe. Tuli vai uma o tupu maali i o le lalolangi. Ta mā. Mātou te whaane ia te oe le nei taeao. Whaafetai ta mai lo whaatasi mai ia i mātou. Le nei foi taeao le tua. Mātou te leo loa le li ie. Ai mātou te wala au lia oe nganga pa ia. Te ea fio mai le nei taeao. Whaau ia i mātou uma. Ta mā lau au osi tau langa i le nei taeao. Ia maua ni leo maalie ta mā. Mātou te vivi ai ma longi ina ai. O vivi inga ta mā. Au faapea nana ifo. Ma whaane ia te oe. Toa i ina e se fulu ma lua se fulu ma le wha. O lo alalanga ma faapea atu. E pa ia oe e pa ia lava oe le sili ese. Ta mā whaafetai tele. A fio mai a oe. Ma e Faamanuia la mātou taulanga le nei taeao. Wala au fo i ta mā o aia le o whai malanga mai lungo le au wala. Ta ina mai la tau ma le saonga le mu. Mātou ta talo fo i Faamanuia. Pa anga uma le nei e ka le sia. O lo tapuai mai lungo le live le tua. Ia o atu i ai lau whau unga mana le ali ie. Ai mai se taimi o la mātou whaalongolongo ai lau upu. Whapenana ai a ina o la tau fina ngalo. O la mātou te talo le ali ie. E a la atu i lau suafa Iesu Keriso. Whape umatu ai. Amene. Amene. Tutu lai mai le nei taeao. Hallelujah. Tato avatu a tato mana onga i le tua. O lau te talo ma lau te talo. E whaafofonga mai ai le li. Wa o oe maa o le tangata ua talitonu i le tua. Whamaiana fionga pa ia a ole atu le whaatua i le tua. E whaafofonga mai le tua ia te ia. Hallelujah. A tonu o iaini au mana onga na e sauma oe. O a fo ini mawhatianga sa whia ngai ma oe i le nāwa iaso. Tātou tuu i le tua le nei taeao. O umono tātou whaafio mai le nganga pa ia o le li. O whapena o na iai le tua i le mea nei. Hallelujah. Tapuai mai alanga atu i le tua malo talitonu. Awai whafofonga matali mai le tua. Tātou te talo le nei taeao. Tātou si tia le ai po le nupa ia o le tua o Israelu. Tātou tu whaatasi ai le ngatai whaamanianga le tua. Au puipuinga le tua ilona nupa ia. Alanga lo leo i le tua le nei taeao. Ta mama tau te toi wala au i a te oe. Le nei lava i tu la le tua. Ma tau te tutu whaatasi i a te oe. O e tali tonu i lau wafio. Si iti atu lo nupa ia o Israelu ta ma. Fetalai o fionga pa ia o le Faamanuia i lo nu. E te Faamanuia fo i ai le li ia. O ai fo ia fetu ia Israelu. E te fetu le tangata e fetu i lo nu. Le nei taeao mātou te tatalo Faamanuia ia Israelu le tua. O a fo i puipuinga a whapena le atunu i Ehova mātou te tatalo. Ia whapena na sausauina i le mana o lo toto Keriso. Tua oi uma o nu o e whai mawhili o Israelu. I la tau o lo tamo whai e le peti le file mu o lo nuu le tua. Ma tau te whaalea o ngā ina i lo suafa Iesu Keriso. Ma tau te si itia i ta ma tai o Israelu uma le tua.
Ia o lātou langona ma manatua o oe o le tua o Israelu. E ao na whaalangolango ia te oe mea uma. Te talo foi tangata anu uma o Israelu le tua. Whamanatu ia te i lātou. Lo lua ia lofa na ia lofa ai lo nuu tamā. Wao Lotu mau lava u Faamanuianga i lo nuu le tua. Tamā Faamanuia ia Israelu uma. Hallelujah. Faamanuia fo ye o Lotu tu matatalo mo lo nupa ia. Ia faapea nana ia ia u Faamanuianga ia i lātou. Alanga lo leo tato tatalo mo le lalolangi atoa. Manatua i leo au se talia. Samoa ma New Zealand nei i lau talo. Hallelujah le tua. Matou manatua le lalolangi atoa le liie. Lo file mu Yehova. Ia faapea na ona maua e atunu uma le tua. Le file mu mai lau afio. Tatalo fo ia i lātou o lo tala ina lo finangalo. I le lalolangi atoa le tua. Ia ia u Faamanuianga ia i lātou. O au puipuinga e maise o lau whaunga mana. Ia tele ni anganga li liu matali tonu i lau whaolatanga le li ie. Wa matou tali tonu. Ua lata mai lo toia fio mai tamā. Manatua au se talia. O lo iai nisi o lau e kālesia Emanuelu ao. Ai maise foi na yo matou a inga uma Yehova. Tu mau lau whaunga mana ia te i lātou le li ie. Ai maise tai uma le Emanuelu. Whawhia ngainga mo lātou whale tua. Tangata Lotu uma lava le li ie. Mātou te tatalo tu mau lo lātou tali tonu ia te oe. Faamanuia ia i lātou uma tamā. E tusa malau fina ngalo. Tatalo mo Samoa le li ie lenei taeao. Mātou te si itia i le whainga malo. Tamā ia iai Faamanuianga lau a fio. Ia tonu masao mea uma e taitaina ai lo malo le tua. Sio mātou watu nu o Samoa ia iai au puipuinga. Mai mala fale natura le tua. Whatau mamao whalavelave whafuasei. Ai maisi o i lātou. O lo whaofi atu tamā mea leanga. E le tāua mo le mātou watu nu o Samoa. Tamā ia iai lo file mu. Whamanatu ia Samoa. E whaavae le atunu ia te oe le tua. E manuia ai mea uma lātou te whaia tamā. Le tua manatua foi. Yehova lenei taeao. Si itia tu ai foi New Zealand nei o lo mātou no nofo ai. Tamata talo iau Faamanuianga. Taitai o lenei malo le tua. Ia manatua e lenei taitai tamā. O oe o le tua o le atunu. Ia faapea nana whaia mea uma e tusa malo finangalo. Mātou i tatalo foi tamā. Faamanuianga lenei atunu. Mātou wola matutupu ai aia mātou whanau tamā. Mātou i tatalo. Lau Faamanuianga le ngata i leo. Le ola whaalea nganga i tatonu o New Zealand nei. Tamā e tele. Ia no foanga o lo tala ina ai lo finangalo tamā. Ia tatala loto i lātou o e whaalongolongo. Mai o lātou talia lau upu le li ie. Tatala foi tamā manatua. Presetene lenei le Emanuelu. Ai maise o whawhia ngainga uma mo lātou whaletua. So mātou tamā apostolo tamā mal mātou tina whaleanganga. Ia Pastor Maria le tua. Mātou te si itia o mātou taitai ia te oe le tua. I lau whaunga mana i o lātou soifua. Ai maise fo i la whaamalo longa ia te i lātou. Tu mau ia te oe le tua le oli oli. I o lātou anganga tamā. A o taitaina ai o mātou wola whaaleanganga i lau o fio. Tamā ia mātou tatalo foi. Le konferenisio lumanai i New Zealand nei tamā. Mātou te si itia ia te oe lenei taeao. Mata upu umo le atala noina le li ie. Ia iai le tonu e iai le whaunga mana lau a fio. Ia whaapena na whaale atua. Manatu malangona o tangata tamā. Awale le lei o luma o lau ngaluenga. Hallelujah, hallelujah Lord. Tātou tatalo whaatasi mo le whaamalo o longa le atua. O ai lava se te manatua lo na suafa. Tau atu i le atua i lenei taeao. Hallelujah. Le atua lenei taeao.
Mātou te wala au ia te oe tamā. E ala I lo suafa Iesu Keriso. Ma le mana o lo toto. Mātou te wala au ai tamā. Tamā mātutua uma. Tina mātutua uma o lenei ekalesia. Tu maulau whaamalolonga le whaletua. Tina ia Maria le liie. Lau whaamalolonga ia Samasoni matui ava. Whaamalolonga ia Vaa Mulipola le Atua. Fia pele. Tina ia whalanika fono ia tamā. Talo sanga pulitiu atoa. Whaiva ainga malei le tua iau whaamalolonga. Mana tua le tamā ia. Hallelujah. Tamā ia maui le liie I lau whaamalolonga. E ala I lo suafa Iesu Keriso. Ta talo mo se nafo ese. Tanu wasatonga. Tamā whawhetai wa toi whailoa I male whaletua ia tanu wasa lenei taeao. Mātou mana tua ai leo. Le tina ia popo ai tamā. Lau whaamalolonga ia te ia. Tu maulo file mu. Male whaunga mana lau o fio ia te ia. Mana tua silia o kene lenei taeao tamā. I lo suafa Iesu Keriso. Tamā ia faapea nana mātou tatalo. I le aise mea e whaingata ia te oe. Pia mātou o atu ia te oe. I le nganga atoa ma le talitonu. Ia si tia lava o Yehova le vi inga. Nei maso uma e o le whaavavau. E whaavavau lava. Hallelujah. Hallelujah Lord. Avele sau pati tele vi I ai le tua. Pati atu ma lau talitonu. Wa whaafofonga mai le tua I lau talo sanga le nei taeao. Hallelujah. Hallelujah Lord. Talitonu o le taimi le nei tātou te avatu ai le vi inga. Ma le whaane e tanga I le tua. Hallelujah. Wa e sauni foi wa o sa vali mai. Tātou te whawhetaia le tua sili ese. O wa o ia lava na whaamafua ai le nei taeao. Whamai le roma le sfulma le lua whaipo mua. Faapea nana ta ina ai oi le nei taeao. O le nei le ausoe. O te ai o iatu I ate outou. Ona o le alofa muti vale o lo tātou atua. Ia outou tu ina atu o outou tino I le atua. O le taulanga ola. Male pa ia. Male malie. O le mea le te tauai o na outou whaia. Hallelujah. Whamai o lau tino ma lau tino o le taulanga ola lea I le atua. E au foi ona tātou whapa ia ina o tātou tino. Awa o le nofua li I lea fio ai lea li. Hallelujah. E iai le nei taeao. Wha ngalo mea uma lava. Ana nafi ma nei le taeao. A ia whapea nana tu utasi atu lo wanganga I lea li. O lo fina ngalo le tua le vi inga. E te avatu ia te ia I le ato atoa ma le wha maoni. Mai te tonu ia te oe. Hallelujah. Lo whapea nana tā pena foi le tua. E faamanuia ia te oe. Pe a whai e te alu watu ia te ia. Malo loto atoa I le nei taeao. Faamanuia le tua la wasi ngā taulanga. Au langi ina mai le au whaili le pesele nei. Lea li ia le tuae. Si ia tuae o a ao I le tua. O le whailonga o lo manumalo. Ona o le toto Iesu Keriso. Hallelujah, hallelujah Lord. Tamai le aia se tu sama oe. Wana oe lava. Hallelujah, Father God.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Mamalo eleli. Mato tei foma fanele ya toe. Lesi matangi. Hallelujah, hallelujah. Oh, atumauna. Lord, we worship you, Father God. Glory, hallelujah, Lord. Lemo
Glory, hallelujah, Lord. Lord, we worship you, oh Father God. Hallelujah. Lord, we worship you. Glory, hallelujah. Mamalo, yo, Lotu, sili. Blessed be your mighty name, oh Father God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Faamanu
mamalu oe, e paia oe, e paia lava oe, le sitiliete, tamai le aite tusa mo o Jehova, wana oe lava le tua sitiliete, hallelujah, hallelujah Lord, Lord we worship you, oh Father God, glory, hallelujah Lord, e mamalu oe tamai, e sitiliete o Jehova, blessed be your mighty name, oh Father God. Lord, we worship you. E matautina o tama, le tua tili ese, le tua Maria yo mato manauma, mato teiko. Hallelujah. Glory, hallelujah, Lord. Blessed be your mighty name, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus.
Ave lau vi inga ma ave lau whawhetai pati pati atu. Alanga atu lo leo ma e tau tau le pa ia ma le mamalu. O le tamai maimoa le Atua. Na fio mai e lave ai. Ma faola. I le tangata ngasala. A fio mai e saili le na leiloa. O e mau na leiloloa. Ua maua i tau e Keriso. O e mau na tawaso. Aua ta malama ona o Keriso. Alanga e tau tau lona mamalu malona lenei. Lona matau tia. Vi ia oe. Vi ia oe. Vi ia oe tamam. Holy, holy, holy are you, Lord. Worthy, worthy, worthy are you, Lord. Blessed be the Almighty God. Ele aise e tusa maoe. Olowalofa e fou ia souma. Olowalofa malowanga lenei e whaavavau e muli mai a te matou. Ia souma o lo matou ola. E vi ia oe, e vi ia oe, e vi ia oe tama i lenei taeao. I si o lima i lunga. I si ia tu o matou lima ia te oe le tua i lenei taeao. A pe o upu o le vi inga le tusio Roma e se fuluma le lua o i matou o le taulanga. We are the sacrifice, Lord, this morning. O foina tu o matou tangata, lo matou malosi, o matou lima, o matou tino, o matou leo, e alanga inai, ma patia oe le tua i lo alofa ma lo wanga le lei. Wale ai se isi tala e mawhai o na whaia na o na matou faapea vi ia oe, vi ia oe, vi ia oe Keriso. Whaafetai, whaafetai, whaafetai tamam. Tu mau mai lo mamalu i le mea nei. E manuia ai o matou whaiva. A o le vi inga e fo i a te oe. A la langa le nu o le tua ma faapea. And all the faithful in the house of God shout, Amen and amen. Ia Faamanuia i Lotu a oi. Ia ona e alala mai le ilalo. O iai le nganga pa ia i le mea nei. O fionga le tua so se mea iai le tolua po le tolu. Tala noa i lona suafa. Ia o loto iai o iai le mea. I le nā mea. O iai o iai le mea nei. O le faamanatunga. O le tino. Ma le toto. O Keriso. Lea na ia tongi o la ina ai o e mau. Lea ua tasa o loto ai i le soifuanga lenei. O le fesili o iei ni tangata sa o loto i le malu nei. Aleluia. Tu sa o loto ta ua mai le pule ale anga sala. Tu sa o loto fo i ta ua mai le pule ale oti. Ma le tu unga mau. Aisea na oti o ia. I lunga o le sa tauro. Na halu le tuunga mau. Ua toe foi mai le tuunga mau. Au mai maki o se oli. O ki le na yo a au. O ki fo le na o le yo mātou lima. Amen. Aleluia. Wai le na te ua ki o se oli le teimile nei. Ele iloa ele ka lesi e Papatoetoe e po i ni ki a latou. Fata au manei ana fai atu ai te le tala noa mai. O le oto iei se pule le tuunga mau. A oti ai alu le tuunga mau. Ele o le nofoanga mau le na. Amen. That's not our permanent place. That's a temporary place. Ai ei le nofoanga mau. Ei ei le ingoa ua whaingoina i Keriso. I le teimi o lunga o le sa tauro.
a o tau ai whatasi o ia ma pango te tae to alua. Te mana tua a. Yeah. E moli mauai mātai o ma reko luka ma Ioane na iai pango te tae to alua. Ai na o luka lava na ia moli mau. Ina ua tali mai le pango tae lea mai pango tae to alua. Na whai le isi pango tae i a Keriso i upu nei whai mai. Ia. Vai foila ia whai mai o. O le li ia sa ue la vea i tangata. Ia le la ua la vea. Sa ua umana e la vea i tangata. Ia la vea i loa la oe i ate oe. Ia ma la vea i mai ai mama ua i nei. Amene. Ai whai mai le isi pango tae. Sole. O te tau a le ta sala. Ua whetau ia le tā tau pe upe i tā sa tauro nei, ona o le tā ngasala. Remember, these two were not just prisoners. The Bible says they were criminals. Criminals. Say criminals. Once that tag is given to somebody, that's the baddest of the baddest. Hallelujah. Whai mai a le o le li ilea. Ia, o te tau a le tā sala, a o ia e le aisa na sala. O upu neo te mana o e pu e le taeao lenei. Nei e whai mai lea. Iesu ia e mana tua mai au. Pe a e a fio i lo malo. Jesus, remember me when you come to your kingdom. Whatau waa i o lenei upu. Jesus, remember me. Ele ia se tuai o le talia Keriso, whamai Keriso. O le mea moni o te tau ia te oe. O le aso. E leo nā nei. E leo taeao. E leo le vaiaso lea. E leo le tausanga fō. O le aso lava lenei. E te iai whaatasi mahao i whea. E nā tonu lava. I le paradaiso. He said, truly I tell you, criminal, today you will be with me in paradise. In paradise. O iloa o silafia Iesu, o le aso fo ilea, e maliuai. O le aso fo ilea, e maliuai le pangota. O le aso lava lea, la te iai whaatasi, ma le ua salamo. E ui e le anga le taimi na ola i le soifuanga. A e toe salamoa i le taimi muli muli. Whai mai ua ngalo lo le anga. Ta whailoa i le paradaiso. Beautiful, lah. E te lengo e whaingoa e tangata paradaiso. Whaingoa i le paradaiso i resorts. Ma tā whanga matanga o fie. Wa iei foi nightclubs wa whaingoa i le paradaiso. Whae te ala whaingoa mea nei i upo le tuspa ia. Ia wae o le upo le na o le tuspa ia. O te tonu fo le tusi o whaalinga ina ua. O le fisiri pe whape i fo ringo le paradaiso le whai mai ai. Wa ne te wai whape ai o se mata whanga fo i le mana ia po se wharkalapu fo i le nightclub. That's not the picture of the paradise. Yeah. Do you want to know the paradise? Do you want to know paradise? I'll just give you this verse. And that will be it. Whai mai Iesu Keriso i lea nganga o le atua ia Ioane le apostolo. I le tusi o whaalinga. Ila na tusina ave le isi e kalesia mua le kalesia Efeso. Mata upe lua whaalinga fai upe fitu e faapea. O le oi eitelinga whaalongo le mai le nei mea ua whetalai mai le nganga o le atua. O le e manumalo. O te whaatangaina o ia ai le fua. O le la au o le ola. O lo o i totonu o le paradaiso o le atua. To those who win victory, are there any victorious people in the house of God today? Are there any victorious people in the house of God?
To those who win the victory, I give the right to eat the fruit of the tree of life that grows in the garden of God. Il tala la fema tus pa isa mo fema e te nofo tupu ai le Papatoetoe le Atua. Ele ngata te ai le fuo le la au le ola. But you reign forever. Isn't that great? Mo ini o fofonga. O le ala le nā o le faamanatunga I taeao faapea nei. E faamanatu ai I a te oe. O manatu ai le tangata e faalonga tā. Ai a mawalo nā wanoa e lunga o le moenga ala ia ia le mānawa. Ai o ai le taimile nā o la lava e faalonga tā. Ai e faafofonga mai oe nā I lunga o le live a o oe le nā. Manatua le tatalo lenei e mawhai ona e whaia. E to e whaola I nai. O ia na sau e la ve hai le tangata angasala. E le fia le atua I le oti o le tangata angasala. He does not rejoice in the death of the wicked. Only turn, say turn, li liu mai. Hallelujah. Whatanga le atua e li liu o tātou loto I taimi faapea nei. Ai talofa I le e maa lavalona loto ai o I ai le oti ua le aise avanoa. A le winga le nā o le Sauniga o le faamanatunga. E toe faamanatu mai ai. A e toe li liu lava I le taimi moli po le ale onga o le angasala o loo I ai le avanoa. Faafetai Iesu Keriso. I lo o mai tama le luka le lua se fulu maritolu. Fa se fulu, fa tasi, fa lua, fa tolu. Le tau fetalia inga, le lua fetalia inga. Mapango tā. I lunga o sa tauro. O lou fa moe, o lou fina ngalo. Ina ia salamo matoi li liu mai le tangata. Faapea ona ia e na ai oia I le pango tā faapea mai. Ia e manatua mai au. You interpreted this as repentance. Wa e whaawinga ina lenei ai oi o le salamo, o le whaato e senga, ua o li liu, ua o talia o Iesu Keriso, o lautali, o le aso nei, lua te whaatasi ai ma lea tangata e le Papatoetoe. Whaaftaita mai lo ua o mai, ia ngoto lau fe au le tua, e le ngatau I mātou le malu nei, a o loto manganga, o finangalo I lātou o lo maimoa mai. Let this take root in our spirit, not just under this roof, the people under this roof, but those who are watching online, for you truly care, so that everyone that believes in you will be saved and not perished. We pray this in Jesus' name. Faamanuia le Atua, Lotino malototo. Ua tāpena ina, mātou te talia ina, ma le whaafetai, ma le whaatuatua, ona o Iesu, alalanga le nu o le atua ma whaapeane. Alalanga le nu o le atua ma whaapeane, tula e mai lau whainga ruenga. Tala awatu lau whainga ruenga, tawa awatu le tino maritoto Iesu Keriso a e tawa awina, ta hofi lea, ta tau te talia ina whatasi. Susu atu.
Tala fia wa uma ona faamangalo o e maʻu Iesu Keriso. He said, "Do this in remembrance of me." Tātou whaia le nei Sauniga mana tuai o ia tātou talia I le nganga fia o le whaafetai ma le whaatuatua. Tali sua fatasi maia, ma e mata atu I le Papatoetoe lea na e whaalongolongo ia I le taeao lenei. Fōlinga mai o se whaatoanga wa o lai tū I le la au le ola. It looks like a garden, this paradise. The tree of life is there, guaranteed. Jesus said, I promise you. It's a promise. It's guaranteed. So se mea tautino I Iesu Keriso. Na te whātaunuina. Tali sua maia, ma e whaafetai iai avatu lau whaafetai. Hallelujah. Hallelujah. E langona ina le alofa o le atua ia te oe, malona alofa ia taeao. E taulongo longo e le aunoa. That's how much He loves you, how much He loves us. Every Sunday we do this memorial ceremonial service in memory of Christ. Oka se alofa ina atele. Faamanatua ia te oe o Efeso. O le kalesia le na whaia I le tua. Ua e tuua lo ulua I alofa. Hallelujah. Ta maa whaafetai le nei taeao. Whaafetai le ata o Papatoetoe ua e whailo mai. E tu waile la au o le ola. Tama. Wa e au mai a fo I le pule I ate I mātou. Mātou te nofo tupu ai le tua. We reign as priests. Hallelujah. E le o le whatoanga fo I le te moni mauai. Ma ta upe lua se furu ma le lua fai mai e le mo mia se la mepa. E le aise pongi sa. Awa o oe o le malama. E malama ai mea uma. You are the light now and forever. Lea fo iwa e toe wha malama mai I le nei taeao vi ia o Iesu Keriso. In Jesus' name, and all the saints shout. Alalanga ma whaafetai le nua le tua ma faapeane. Amene ma amene. Tala watu lau whaingaruenga. Ao mai. Ta pena lo a au mafola ma lo o lo malosi o lo wangava
o fuana o le tamau ainga o le tua wa ia sa i o ao ia ai le mana o le tua e watu uma e se le fea o le nei e tua e le o fai mai au mai uma e au mai ua uma na whaatonu mai le tua i le vaenga e watu ma le vaenga e tu ia e ala fo ina le lava le whaasoa i vaenga ua e tu ua ia ona ua e tu uma fo amen wa ai polo ofu nai te ofu mai o nai whaatau le tu pea le tua o le talana na whai a malaki ua kele kou mea kou ke koko ai la iki mea kou ke maua mai ai pe ai sea ia e telefoi tu pe maua ai ala kure kanga ai ala kure kanga koe lau kanga ele la vala u whaasoa tu lai mai Aleluia o afionga le tua malaki ele matai o ono tolu se fulu mari tolu ai whaamua le tua ma lana mi o tonu o ala i o le tua ia ona ia whaau popo mai lea ma ia Faamanuia mai lea ia i tātou si ilunga wa ao e ma vai mea uma a o lau upu e le ma vai le tua o lau upu foi o le upu moni o le ola o le ala le tua o lou fina ngalo ia usitai le tangata ina ia manuia le tangata o le usitai o se Faamanuianga. Lord, obedience is a blessing, for your desire is for the man and the woman that you made in your image to be blessed. Mātou te ofo ina atu se furuai mataulanga. Ta mā se ia e whataunu ua fionga le tua le mateo e ono tolu se fulu tolu. Faapea fo le malaki e tolu se fulu mare se fulu mare tasi. I lou nuu nei ai le ngata i lea o i lātou o lo o si taulanga whaatasi mai mātou a o loo ana e tusa o aua fionga. O le vi inga e fo i ate oe ai tu maupea le manuia i ate i mātou. Ona o Iesu, amene ma amene. Ya, tātou foai, ma le loto fia. Let's give with a joyful heart. Ia na tutongi o au anga sala mana tau ave apano ano anga ikale varia le monga le fa o la tanga o te pese ai ne mawhawhetai le oli ngā ua e au mai lau toto na maingi ua o sao loto ai Papatoetoe Whaolatanga Iesu ua e whai Taimi umalava o te vai ai E te apa mai o te tau mawhai Alleluia mawhawhetai Alleluia Papatoetoe le whaolatanga Iesu ua e whai Taimi umalava e te vai ai E te apa mai o te tau mawhai Alleluia mawhawhetai Pati o wao e te whawhetai i le tua Alleluia. Ia o le iwalaulia le sunga le whailaunga le nei taeao na o whaafeiloa i atu le awa tele ma le whaaloalo tātou e kalesia le nei taeao lo tātou tamā apostolo so i o tātou tinafa le nganga i lunga o le live stream. Good morning, Mum. We love you. O folafola atu le suafa manumalo Iesu Keriso i o tātou tu asina sina le au whaingaluenga malolo manumalo le tua le whalatua i a talosanga pasta le malu ma le whalatua i a le tu le au mafuta mai malo le soifua ma le langi le leia mai se tupu mai ia le sau whainga i whale upolu se yo o lava i whanau. Welcome to this service this morning. Whapitoa le whawheloa i fo i o tātou tu asina sina ai mai se si o tina ia Persia se ufata Paulo au waa o tātou wheloai ia whawhetai le langito i le ea ma le langito i le tai o le neu o tātou wheloai i luma o le nuu ono o le angi o le anga le leo le tua toi whaau mai lau pati le nā
Au mai lau pati lena whaafitai ai le tua lenei taeao. Hallelujah. Welcome, welcome, welcome to our service this morning, and of course our friends and family online. I o le taeao lenei, tātou saune whaalongolongo se Faamanuia le Atua mo i tātou. Wai tāpena. Are you ready to be blessed this morning? Wa tāpena fo i le tua Faamanuia i a te oe mao. Ia te au le awa ma le whaaloalo, whaahilo i le fofonga, whetalai o le Atua, o le sunga le tiakono, o le whalitua fo i a mareta, le uta, o ia lea o le a vea ma ave fe aua le Atua i le nei taeao. Hallelujah. Pati pati, pati pati o ao tātou wha pe iloai le fofonga whetalai o le Atua i le nei taeao. Prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Sauniga, Lotu e fai mafioanga o laua fio faamamaina ma faapea e osia le taulanga moe. Tama. Sauniga o lau me whinga luenga. Awe e se lo tangata whaataku wa ae se aonga. Whetalai oe, ma futa mai oe, ma tau whaalongolongo atu. Ina ia tupu lau whiawi o ma tau loto le nei asu. Faamanuia le ma tau whaalongo. Faamanuia le launga ino lau upu. Vi ia oe Iesu Keriso. Vi ia oe tama, vi ia oe nganga pa ia. Amen and amen. Papatoetoe team, God bless. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Vi ia le Atua. Ia wa umana whaafeiloa i atu le sunga i le awa sosoani lenei taeao ia tātou ainga lava ai maise le pa ia o loo whaapea nā fwoi na mafuta mai lunga le live ia vi ia le Atua i lona alofa me lona anga le lei o tātou toi wheiloa ia i lenei taeao ai o le a tātou wo loa i le upo le Atua pe on tātou wo mai i lenei taeao tātou whaalongolongo pe se alo na fina ngalo mo i tātou e manava mai ma whetalai mai e tātou whaalongolongo atu vi ia Iesu Keriso. Ia tangoloa i lau tusi pa ia le pelu o le anganga. Su e ane lau tusi le tusi e Ioane lona mta upo se fulu. Ioane o lona mta upo se fulu. La tātou whai tau whaatasi i le whai upo e mua mua e o le se fulu. Ioane evangelia se fulu. Tātou whai tau whaatasi mai le whai upu mua mua. Sa ia whaangata le whai upu e se fulu. O le a tātou whai tau whaatasi ai. E moni, o te whai atu i ate o tau. O lele ui atu i le whai tutoa i tutonu o le loto a maimoa. Ai ulua e i ai i se tasi mea. O le ngaoi lea ma le whao mea. A o leu i atu i le whaitutoa o le leo maimoa lava lea. E tō mai i a te ia le pui o le leo whaitutoa. E whaalongo fo i maimoa i lona leo. E wala au o ia i ana lava maimoa. I o la tau i ngoa.
Nā te tai atu foi ia te I lātou. Pe atu ina atu e ia na maimoe. E mua atu ia I ai. O na muli atu ai lea o maimoe ia te ia. A wā ua lātou I loa lona leo. Ai le muli atu I lātou I se tangata ese. Ai so sola ese ia te ia. A wā lātou te le I loa leo o tangata ese. Wa fetala yatu Iesu ya te I lātou le nā Papatoetoe. Ai le ila ngona I lātou mea ua ia fetala yatu ai ya te I lātou. Ona toe fetala yatu lea o Iesu ya te I lātou. E moni, o te whai yatu ya te oto. O au nei o le whai tutoa o maimoe. O I lātou uma o e mua ya te au. O ngā oi I lātou ma whao mea. Ai le I whalongo maimoe ya te I lātou. O au nei o le whai tutoa. A whai e ui mai se tasi ya te au. Whaala ina ia. E alu atu, maulu whafo. E maua fo e ia le mea e ai. O le ngā oi. E le ai se tasi mea e sau ai. Na ona ia ngā oi. Mafasi, mafaa umatia. Wa o sau ina ia lato maua leola. Ia maua atili ai lava. Mai sau pate vi ia le atua na le taeao. Hallelujah, Jesus, glory. Hallelujah. Tu si fai tau sa tatu fai tau wina le nei taeao. O le Papatoetoe. Po o tala faatusa Iesu Keriso. Fa mai le Papatoetoe lea o Iesu. Ole leo maimoe lenei. O le Papatoetoe Iesu Keriso. I laloa e isi fai upu le fai mai. O Iesu o le fai tutoa foi. O le ele ngata o ia o le leo maimoe. A o ia foi o le fai tutoa. I ia le atua. E tasi se foi upu o au mai lenei tusi u tatou fai tauina. E faapea o na tatou tala noa ia lenei taeao. Fai upu te fia faamamafaina. O le fai upu lea e se fulu. Fai upu e se fulu. Fai mailo na fai tauina. O le ngā oi. E lea e se tasi mea e sauai. Na ona ia ngā oi. Ma fasi. Ma faa umatia. Ua o sau ina ia lātou maua leola. Ia maua a tili ai lava. Vi ia le atua. Aleluia. O le... Fai upu le nai fia whao ngā ina. O le manatu au tū. O le tū lai le nei taeao. Ia tātou mātaala I ngā luenga ale ngā oi. Ia tātou mātaala I ngā luenga ale ngā oi. O le ngā oi o le sino o nei ngō o le fili. Aia. Awa e so sesi lawe ngā oi sau mea. Ngā oi sau mea tō tino pe ngā oi lo faapea. O lo fili le nā. E te ita iai. E leise se ngoi e te alofa iai. Amene. Io e na tatou mea le lotu. E tau te feita o mapea ngoi sa o mea se ngoi a ea. Vi ia le atua. Langa le tatou te nei le lalo langi a. E iai te mi e tatou te whamangalo tatou te alo lofa iai. A whapene sa o mea tā ua lava. Matua I pele I lo loto e ngoi e. Tupulo wita e avea le tangata na mau fili. E avea le tangata na mau fili. Vi ia Iesu Keriso. Aleluia. Fai mai ele fai upule nai valu. Fai mai Iesu Keriso. A oe na mua ia te ia. Fai mai o ngā oi I lātou ma whao mea. O le ngā oi. E alu e whao mai mea le tangata. O le ngā oi maalie fo I winga vi Iesu Keriso. E tolu ni upo te wha mamafaina ma o tautalangia le nei taeao. Mua o le ngā oi. O le ngā oi. Ia o tau sila fia ma tātou I loa o male mea tau o le ngā oi. Tātou wa ai lunga TV, social media. Tele o le ngā au ngā oi. Ia. Tele o le au ngā oi. Maua e leo isi. Tātou wa ai atu I sa moa e ti ngāna tutu ka mela I fafofale oi wa o le au ngā oi. E le ngā oi na o le po wa alu ale atoa ma le au. Ia. Vi ia Iesu Keriso. E ti ngāna ma atu singa oi le ka mela la le tilo mai oi. E fai ia le kea. Ai sea.
manao, le manao e fia maua mai le mea lai alu ngā oi. E na nau le loto. Ai sea, wai fai alu fueva ai. O mata e tu ina nau ma le loto ua manao. E alu ngā oi mai le mea lea. Vi ia Iesu Keriso. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O e maa lie anga na ngā oi. Ai ele tasi fo se tu inga ngā oi. E iei tu inga ngā oi fo ilele. E ngā oi lilo. E ngā oi fo ilele ngā oi lilo. E vave ala ngā oi Awa peo se mea le taatia I ale te mana oe pea se filifili. Se tama I mea wa elele. Ia na fia me ia tuanga na tuai ia pese lo malu. Pe ia ele se mea lea ngā oi. Ngā oi in the pocket. Ia. Ia le tua ngā oi. Pe iti pe tele o le ngā oi o le ngā oi. Vi ia le tua. Ngā oi e tatu te wa ailunga social media. Lunga o mea tawa ai o Samoa tawa ai ia o maalia ia anga ngā oi. Papatai ai au fai teo le au mai le fatai ta ingole. O le ngā oi, awa pia le wahalu le ngā oi la le fale. Awa pia la o le faamalama lea, o le fai totoa la. E fa pe nanga le ngā oi. E tilo, fa pe nei. Fa pe nei, ia, e tilo. Aluatu I tilo po o sau se tangata. E tilo po o aluane sesi. E tilo po iloa mai e sesi. Ia tilo la fa penei. O mata ie. O mata e tilo po fele mele la mo piki. Po le TV, po le sipika, po le ala vale mele mana o ia le nga oi. Ia. O le nga oi e ata mai foi. E poto, e le ia le mafau nga oi, e le emse nga oi e vale ali. Ele va lea ngā oi uma. O le ata mamai o mea neo ngā oi. A wafo, I whea tula utala. Po e ngā oi, ai poto e sola. E ngā oi, a le vave o le vai o ta moe. Ta ilo fo I tūringa leo ma pango taine. A tūringa la male ngā oi. Ele ai ele fai fia milia ya se si le milia ngā oi ali. Vi ia le atua. Hallelujah. O te alofa la. O nei tangata fo ila le nei tato va ai nei ini usila tato va ai I ngā oi o mata lava ia pupula mata e o tu tono fale o loa o ma upenga tu loa o naifi o ma fana o ma me ma ai o ateka nei fa tau o loa ateka nei tangata la ia la to me to tino ai wa mana na ofua ai se me mana oi foi o loa fatau o loa. Ai se me mana oi foi I mea to tino o fatau o loa. Ona mana o loa le fasi le fatau o loa. Manga oi ana o loa aia. Ma fua mai fea. Loto. Mana o. Tu ina nau. Hallelujah. I ia le atua. Hallelujah. Jesus. Glory. Hallelujah. Ia o isi ngā oi. Ia. E atu e te ala tu lo fale o matua. Ngasu mai lunga mea E asu so lunga o lava o moenga o ame uma e asu I lunga nga oi esea e su e pe ese tupe o le ase mea o ngana te maua e o ila no moenga ia e au tino ila no moenga e toso mai me fa fola no moenga e o e fa pe na le ami o nga oi le fai fa matalo tato I mala malama ai fa la utele atu o winga o le mea o tangata o le nga oi e tale pe fale e fa le anga mea e foi lele e whatautala, ia. Mea whapena, iei la isi ngā oi. E ngā oi mai, ona ole mana nao. E ngā oi mai le speaker, ona ole fia siou. E mana o ia leo tele, ilana speaker, ilana fale. Ma wha leo tele, ilana speaker, iluna langa wila. Ma wha leo tele, ilana speaker, tonu alanta avale, alea, mea ngā oi, Speaker lale, watu le wila, aya, mea ngā oi. Watu le ta vale ka se le tele musika aya speaker nga oi hallelujah Jesus watu le fale matabata TV ka tai mana ya no TV vai ka se screen le TV aya nga oi hallelujah amen mas o pate vi ele tua hallelujah Jesus glory hallelujah o me nga oi e ai ese tu nga oi le e ai le olanga Ia tato whaalonga fo e mawhai fo e tangata o na ngā oi lunga o account.
I lunga o au akante me whaina ngā oi tupe tangata pe te whātu ai. E lewa leanga oi alei. O le matua ata mamai a popoto mea neo ngā oi. E oi lunga I mea nā. I tatele I loa whai awa. Alu ai le ngā oi a tangata I lunga I tupe anei tangata whapena. Vi ia Iesu Keriso. Hallelujah. Hallelujah. O le tele I o tu inga ngā oi le tutupu ne. Hallelujah, Jesus. Ia e tele ma tele. E lea tau whamatala I nātu wa tau sila fia wa tātou I loa. Wa ewa ai I ai. Ta ilo pena e whaatai ta I ai. Pena e o I ai. Ia tātou te iloa lava le nā mea ai. Wa tātou wā ai I ai. Ata I tātou te wā ai I ai. Hallelujah. Ai ai fo ila na pona. O mea nei o social media ma. Mea nei lungo TV. E wā ai ai. Ile me o le whaatino ino na ngā oi. O le si tamai titi ma le si tangata. E matua I le iloa whaise ngā oi. A le te tālanga o loka ma bea ia te tālanga o ta avale. Ta le penga o loka. O whaito toa o mea whapena. Wa iloa I si tangata ngā oi ma whai. O noa mea ne social media aia. Wa ai o na olo le whaataitai. O na olo le whaataitai etu. O ia e mana isi mele ma wala o spika la po a lea. Mana esi mele maua se o mea au ngā la vale. E le au ngā. E le lei foi. E au ngā ia mena. Ai whao ngā se tangata. I whao ngā se tangata. E o ngā oi la na le te whai atu. E mawhai o na wa ai ai o tatou mata. E mawhai o na whaatino. E mawhai o na tatou wa ai ai mata. E mawhai o na tatou whaalonga ti ai. Hallelujah, Jesus. Ai. O le ngā oi le tau tala I tuspa I taeao lenei. I le se tino. Te lewa aia. O te lewa aia. Hallelujah. O le ngā oi lea. I matau tia lava e ata mai fo le ngā oi lea. I le se tino. I le mawhai ona e whaalongo ina pe. Ala avatu la le whataita inga le ngā oi lea. Hallelujah, Jesus. E mawhai le ngā oi lea. O na ngā oi lo fatu. O na ngā oi mai lo loto. Ngā oi mai lo mawhauwhau. E le ngatai na e amata mai lo mawhauwhau. Ngā oi lo loto. Ngā oi lo wanganga. E I ua na avatu e malo tino. E ngā oi atu e malo tino ma e aluatu a ia. Whaataita inga. Hallelujah, Jesus, Lord. A whai o oe. Le tamai titi le lei le a o ina e o mātua. I le fale. A whai o le tamatiti, o ina le lei le te sau I le lotu whaola ina, te whaalongo I le autalavou, o ina o e o mātua o le o ngā sosa o mea umalam. Ai a whai e te alu I le a onga, wa o le a onga e minko solo ai, so o se tu ai ngā ngana, so o se tu ai ngā tamaititi, so o se tu ai ngā lanu, so o se tu ai ngā tunu, e ese fo I winga o tamaiti. Hallelujah, Jesus. Ma losi fo I fa oso songa to tono a onga. A faila o au leo te alu atu nei leo te ma losi atu I le ali. Au la o best friend a le to tono le a onga. E te iloa oe. E sili a au la o best friend le. Nei lo o ise o uso mo ise o tuangane. O te alu o la o best friend le. Hallelujah. Te lo la o best friend nga. E sau me tau. Ta le ma lo longa mai sau tau. Tau. Ai ta lunch le. Ai ale lunch. Mongo e male vape e ala kamare kama nga miti ale se tasi ele loa mai ya. Yes it happened. Yeah. Mongo me nga itu tono le tanga ya onga. So lo best friend singa miti ale le vape le langona me ya ele lango ele manongi ele loa me asisi. Ya sisi na uta uai uma ya. Tasi le miki. Lua aso, faso so o le miki. Tolu aso, ia wasiri aku le miki le fai. Fa lima a toa le vai aso. Ua, faapea o loa o ile aila, bia tau fing fa tau me sa miti le. Amen. O le ale me tupu. E lope alunga oi me de tupe tamama tina Lope anu longa oi lo tupe tina ma tamale. Fa tau o le miti le fai le lunch Ia ole mele na tupu. Ole nga oi le na.
Te ilo ai whanau. A whai o lewa e i loa lo walu watu e loa o langa ia na sau lo le o latu lo le fale. Wa fiu au tamatu ai whai mai. O ia saua i le siputalinga alu, le siputalinga. Sau le siputalinga alu, le siputalinga. Al whaali o le ita o le ane me. Wai. Wa amatanga ngā oi. Wa amatanga ngā oi atu le loto. Ngā oi le mawhauwhau. Wa ave ese atu mea na au ina e maatua. Ave ese mea lea au ina atu i le lotu. Le au talavou mea o mua amatanga ngā oi le loto. Ngā oi le mawhauwhau. E whai ane ngā oi le na. E hi ua ina te lea. Maalu atua ia whapena. Praise the Lord. Mai sau pate vi ia le atua. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Mataala. Mataala tātou e awala ese mai whainga ngā oi. O le ngā oi e matautia. Pea no whai atu e lewa lea ngā oi e poto. O le ngā oi la le tau tala e la fiongpa ia le atua. Ia wa tau sila fia wa o iloa. Wa tātou iloa le ngā oi matautia lea. E le na o se tasi se e matua i so o le lalolangi ma mea uma. I le ngā oi pito e sili lea o ai. Sa tani. Le fili, le tia polo nume la tasi. Hallelujah, Jesus. I say, sorry. Ma fesili, I say, ai ma fuai, ona mawhai ona ngā oi o e satani. I say, ai ma whai ei, ona toi, ave ese ina mea na o ina i oe, ai ma whai na ngā oi a tulo loto. I say, ai me ma whai na toi ngā oi, ese me lo ma whau. I say, le lava lo ma futa. E te le o talia ina mea lea o atu. E te le o maafuta i lea li. E le tatalo, ma mea uma va benaro o a oin. Le lava le maafuta i le fionga pa ia le atua. Hallelujah, Jesus, glory, hallelujah. Manatu e lua. Manatu e lua. Hallelujah. Oi, ole, ele mea lava le tasile ngā oi leo te whaasila. I pena o whai atu le ngoi le ma whaina na waaia. E whapena fo ia tātou matutua. E ma whai lava e tātou woi tu tono tātou whale whainga luenga ma isi mea. Ona tō sina tu whapena tātou aia. Tātou sina tu whapena tātou ia. Na watu e fo ileo tātou wō langa whapena i tua. Manatu e lua. I le umi fo isa la unga. Manatu e lua. O le fasi. Fasi, whamai, o le ngā oi. E le sau ina ngā o le ngā oi. Ai fasi. Tō te lo auto. E alu atu le ngā oi e. Ngā oi mai mea. Na o ngā oi mai ai isau ito e. Fasi. E matua e fasi a le ngā oi. Fasi le mea mare pe lepe ma le anga ai. Hallelujah, Jesus. A le whai mai le upo le atua. E le na o le ngā oi. E ngā oi ai mai e fasi. Hallelujah, Jesus. Te whaalongo i nei tau sanga o mawai atu tuana i atu. Alu whaalongo ma le alofa i nei ta maam nei tina matutua. No nofo na o lātou taito tasi o lātou whale. O so whai tu pulanga tala vau. Ngā oi a lātou mea to e fasi. O nisi nei ta maam atina e. E mau atu abo feoti tu tono lātou whale. E fasi tangata tu pulanga. Ai sea, pone tu ina nau le loto e ngā oi. E tele mea oi ngā oi mea nei tangata. Ai tau e oto e fasi. Ai maise nei to i ina ma nei lo matutua e le ma whaia se mea. Maise i lātou lo no nofo ta i toa tasi. Ta mātina, ta tau talavou, tau tua nāo, tau mātua, tau tua nāo, tau a inga, o kou aunties, tau uncles, vili i aipo o a mai, asi i aipo o a mai. Ma aipo o i aisisi o lātou a lua i le fale, so o se taimi lava. Tau tua nāma oe, o mātua, tina, ta māma tutua. Ia whape nāuna, tātou wa aia ma le whae te ete, o ona pō nei, ua leanga, hallelujah, glory, hallelujah, Jesus. Ia e wheo lolola, whamai, e alu le ngā oi lea, e ngā oi mai, so e sauto e fasi. Ai sorry a se me ngā oi a Samoa, sorry a se me ngā oi a Samoa. A e alatu te ngā oi. A mawala ngā oi. Ia Talofa. Sorry a se mea. Sorry a se mea. Whai le tapo me o lips. Ia ai whape ngā ma tatou ngutu. Ai fōa mai matua tatou ulu. Amen. Hallelujah, Jesus. E te le amea aro le ngā ia wa.
Awa e kongi ar kapu vai ngau ia e kuar me maua. Hallelujah. Be careful. Be careful. Ele nga oi oi. Tātou foi. Ele nga oi fa le nganga tolo loto malawanga. Ele na avatu oi fa fia oi fa sa loto oi. E avatu foi oi le nga oi le te fa ya tu eleva aya. E mato ai fasi lava oi fa fena fasi oi. Ya na. E mato ai avea oi me ngata ai me. E mato ai avea le loto le me ngata ai me loto. Amen. Hallelujah Jesus. Ale ole na. E maua oi ni mai. Ale oni mai fula, ya oni mai paku, ya mai stroke, ni mai leanga, mafua mai mea inu, mafua mai ni mea laite ula, ni mea oona, mea sa le masani e lowo langa, mea sa ele tofo e lai titi sa ele masani ai, a ole avatuina la lea oe langa oilea, ma e fata itai ai, ma e olai, ma e fia ai, e vave ona maua oi meana. Le fasila le na satani, e ata satani ya te oi, ia ai e mafatia ina, ai sea, ia, wa ele matala, hallelujah, hallelujah Jesus, matala, e feo lolo na le fasila satani, e feo lolo le fasila tangata, o le fasila satani, ia e fasila le me pea, le fai mai ele tuspa ia, ele ngata ina fasi, e famia e mana ora te apolo le fa umatia fa uma hallelujah o tatou samo le fa longo mena fana ma sani fa ana o sasa e esele meta o le sasa e esele meta o le fasi a e fasi lo wita e te fasi lo wita aya e sasa te sasa lo walofa amen yes a e sasa lo fana te sasa lo walofa e te lofa i lato o langa lave ai mai te lofa i lato o langa o ne whanu o ne inga oi atu o ne o ese atu ai atu tu mauli me lai te o ina atu a ea e sasa lo whanau lo walofa ai lo le fasi lo wita awa le itana e i una na tupo inisi mea i tu atu a o lo fasi a mino lo sasa ma lo toia o ai le upo le atua o le sasa le nai le alofa e watatu te fasi le fasi sa tani e matua i fasi a sa tani le me ngata ai se alanga o sa tani e ita e lili vau no na ita e faapea nai e ita o tato o filio sa tani o tato o filio te apolo o lo faapea na ona mata ita mai ai tato o lo tama fai mai sa tani e maua mai oe e matua i fasi lava oe e fai mai le manatu muli fa uma e te lo oe a fasi ia isenga oe a fasi senga oe sa mo pe fasi e mo ia fasi tinga ina ai le ola tu ai e fa mai lo ave fa le mai langa e fasi tato e le fasi vole fasi ia o ai e fasi e alofa ia une to fai lo nga oile a une fa mai la ia o ai a o satani abana e fasi oi fasi tato ele mana o satani to tu wa senava noa e mana o satani e matua i fasi o le me ngatai e matua i au mai oi matua i soli kiki matua i tatui oi fai le me ngatai ele mana o satani nei e to mi ngoi mai e te to e ola mai ai se e lo satani te to turo lunga te to e ola e to tango mai Iesu ia te oi e to e vatu Iesu e lo le satani e te to e ola loa e to tango mai Iesu ia te oi e to tango mai le atua ia te oi au satani to i mana oi fa uma pa buana le mea satani le mana fa uma loa once te alu lo le tunga ma ne to ia se salamoa Neto ia se salamo i lalo le tunga mau. A e oti, a o woti, a o te le salamo ma o le wha mau lalo i le atua. Ma o walu ese peli fina ngalo le atua. Mau tinoa o te alu i se oli. Mau tinoa o se oli o te alu i ai aisea.
Wa fa umatia lo bola satani. Ai sea ono lo ule mataala, ono lo ule ana, ono lo ule usitai, ono ule faalongo, ono ule talia, o upu le tu atu ai tangata I lumane ai maise le tatou tamaa ae. Male nganga pa ia musu pea ia te au taimi uma maaso uma. Fa manatu pea mataala, mareta mataala le fili le nale, mataala le ngaoi le nale. Nale le ngaoi oe, mataala na wafasi oe. Ai oe na wafasi oe. Hallelujah. Te loa oe. Hallelujah. A fasia oe satani. A fasia oe satani au tele manatua le tiwa. Au tele wala au ya Yesu. Au tele manatua nganga pa iele tutu e au tafu. E fasia fa o matia oe satani. O te alu lava. Te alu lava I se odi. Ai ole taimi e fasia ya oe satani. Ole taimi lava e fasia ya oe o manatua le fa o le tanga. Ai o manatua lo o atua. Ai o manatua Yesu na maliu moa. No fa pe Yesu fa mbole mole. Se hamano se tasi moa. Fa ola mai. Fa mangalo mai. Fa ola mai atia. Te loa oe. Po feo le ngoto le tunga mawe te iai. Ole a fa umatia oe. Ma fa angata lo ma nava e satani. Le taimi lava. Ole a pule ai satani ma pule ai le fili. Ole a pule le ngaoi ma tautia le iai tato. Ole taimi lava te wala au mai manatua le atua. Tango atua le atua a fisi mai oe. E opo mai oe. E sii mai oe. E sapai mai oe. Sapai mai oe mau manu anua. O manu anua na fasi oe te apolo fasi oe satani. Tango atua Yesu amai. E fusi. E solo. Pisia. Solo e se le toto. E faamalo lo o mai. Mau manu anua. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Glory, hallelujah. Fapena le lofa le atua ya tato. O le lofa le atua ele mavae. Ele mavae mo oe mo o taimi uma. Hallelujah. O lo musu pele nganga pa ia. O lo wala au pele atua ya tato. Mareta. O lata lo toya luatu. Matala. Ye e matala le ngaoi le na lo milo ya te oe. Na ta milo yo au tafa. O lo ta milo I lau whanau. Le ngaoi le na le lo ta milo I lau to olua. Lo ta milo yo uso mautua ngane lau ainga. Na le tau mawhai ngaoi lau ainga. E whema Iesu. Wa au lenei. O te whaola ya te oe. O te whaola I lau ainga. Hallelujah, Jesus. Tato matahala. Ya tato matahala. I le ngaoi matautia lenei. Pea no whaiat. O le ngaoi e poto. E ata mai fo. Tele ana awala leanga. E tele ana awala leanga o lo whai. E wha o matia I tangata. Tupulanga. Whanau. Whalongo. Usitai. Talia upo. Talia o a inga. Ana I le atua, matau I le atua, le amatanga le poto. O le ava I lau tamama, lau tingā, le amatanga le o me uma. E ava I lau tamama, lau tingā, whaaleva I o waso. Whaaleva I o waso. Tamatina, awaleva ailo wa poto le tama, wa poto le teine, o na tuu le o lau awai. O na tuu le o lau whaatonu. O na e fefe le te tautala. Hallelujah. O le poto le nai ave o ye se oli. Ia e sasa I lo alofa o fe mei ufu le fionga pa ia le atua. Ia e sasa I lo atali. E te lave ina I lo na nganga mai se oli. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Glory. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ele umile launga pe no fai atu. Le asa fe au mo tatou le nei taeao. Le asa fonga, le asa whaalongo, le whetalai o le atua. Whetalai mo tatou. Hallelujah. Mai la fionga pa ia le atua e feso e ono. O lona whai upo e sfulma tasi o e sfulma fitu.
O futau na ta uma le tua ina. Na ta uma Iesu Keriso ina. E me va ayo o futau. Ayo o futau le na. O tato o futau le na le mafai nga oi. Tato o futau na e puipuia oi le mafai na tango fia oi le nga oi. E le mafai o na tango me le nga oi ate oi. Ai sea o futau fa le nganga. O futau na te ofu ai. Vi ia Iesu Keriso. Hallelujah. Glory, hallelujah. Fa mai le upo fionga apa ia le tua. Ma ia oto ile Efeso na ono. Ma ia oto tausi o oto o futau. Ia tausi o oto o futau wa o futau na. Na to si la fia. Fa mai le si upo le fionga pa ia le tua. Ia kopo e lima foi upo e iwa. Awa le fe mui ai. Awa le fe mui ai. Tatou. Awana i whatau waa ia te oele upule fe mui ai. Ole mui ai, ole mui. E ia taimi e tala noa ai. E ia taimi e sua ai. E ia taimi e maali ai. E ia fo i taimi. E mui ai. E tala noa e folinga e maali e. E folinga e maanaia. Ai le tala na sau tua pe. Ia ele se mui vetu ai foi. Ta tala no ai foi. Ele se mui vetu ai foi. Hallelujah. Hallelujah. E fe mele fionga pa ele tua. Aua le fe mui ai. Ole mui. Please. Tato. Aua tato faya fua tala o isi. Aua tato te mui a fua isi. Hallelujah. Ai se ale fe mele fiong pa ia le tua awa le fe mui ya awa pe tasia pe lua sa upu e o ya la le a e se o la le ya nga ya nga ve e tata la ngoi fo ya e fe o fa ko fe nga fi ka va ai fo ya ya fa ai ele se mui fa ko fo ya ai o ya le ani mele fai ele se mui ale ano sengo marka ya o la nguku ya ai. Hallelujah, Jesus. Please. Fiunga pa ia le tua. Aua le fe mui ai. Amen. Tala sua, tato fealofani, tato taalo, tato fia fa tasi fai mea loto mama, loto fia fealofani e fia i le tua. Amen. Ne masau pate vi ia le tua. Glory, hallelujah. Vi ia o Iesu Keriso. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Le manatu na le tato ye mua ile tala le na le ngoi. Amai le akopo mua lo na fai upo sifunu ma le lua. Amu ia le tangata ono sai le fa oso songa. Amu ia le tangata ono sai le fa oso songa. O fa fian fa oso so ina tato. O fian ia fa oso songa le nei vai aso ma le na vai aso. Fia ni fa oso songa o au ia oka. Le mau fa oso songa. Ioe. E fe mai ale fionga pa ia le atua. Hallelujah, Jesus, Lord. Ono sai. Ia o ono ale sai le na sa. O ono ia le sai le ngale sa. Ese finga tau me ono sai ai. Ale fe mai le fionga pa ia le atua. Tato on sai tato te maua le mele lei. Mo le pe teru lo na ta upe lima lo na fai upe val. Ma ia o tau mata ala ile fili. Mata ala ile fili. Ma yo le fili le na le nga oi le tato mata ala ai. Ai sea taimi uma luas fulu fai tu la le aso minute se kone e le malo lo nga oi le e sau lava e tau mawhai ale ai le tu ta amilo me le si tu tau mawhai ale ai nei to e sau taeao to e sau na nei e tau mawhai lava nga oi mai oi nga oi ya hallelujah fa mai a fiong pa ia le tu tato mataala ai mai se lava le taimi le nei. Le taimi nei wa le nofo le leile nga oi le mare fili le aisea wa nei loa uti lo na taimi. Wa pu lo na taimi. Hallelujah. Ma ai tato ina nei toe maua le matapoto le fili.
Ma ai tātou nene te ngā oi atu. Na ngā oi a Satani te minei wha uma noa. E le toi tu ua lava se ava noa. E le toi tu ua lava Satani. Ai sea a wai loa e Satani. E toi tu se ava noa. O lo o ia Iesu e na te toi whaaola. E te toi alu lava i ole mena e sa wai. Ai a e manumalo. E manumalo Iesu Keriso. E sili atu le mana ma le pao o Iesu Keriso. Nei lo le poto le ngā oi. Le ti a Apollo. Hallelujah. I ia oi. Lua Timoteo ta upe tolu sifuru malifa. A o oe. Ia e tu mau i mea wa a oi nai oe. A o au. Ia o tu mau i mea wa o ina ia. Wa mea wa o ina ia. Alia. Se tele ma tele. Aso sauma, aso sauma. Aso lua, aso lulu. Aso sauma. Alia. Mai le tua i e tu mau. E tu mau i me wa o ina i oe. Tatu ainga, tatu tu mau. Ono sai, ono sai. Le ono sai, maua e ia le mea le lei. E maua le pale o le ola, olo faapea na fa atali mai. I ia Iesu Keriso. Vi ia Iesu Keriso. Whawhitai a pasta tala lenei taeao lo whanonglong. Le whamanatunga. Te le foi se tau. Lai so soani le launga lenei taeao. Whamai pasta tala le whamanatunga. A e oti. E le uma i le tuunga mau. E te le ngata i le tuunga mau. Hallelujah. Wa ai oi nei faapea faumatia oi le ngaoi. Nei faapea te oti a Satani e ngata le tuunga mau. Usoe e le ai. E te oti atu le olanga nei. E te alu atu e te toe tangi e ui yo i le afi e whavavau se oli. Hallelujah. O lo o ui yo ai tangata. Ma tangata e le i whaalongo ma le italia le le. O e na le usi tai. Hallelujah. Vi ia Iesu Keriso. E le lei pe anga oi tātou. E le lei pe anga oi tātou. E le whiololo pe a whasi tātou. Ai le wha umatia i tātou. Hallelujah, Jesus. Tātou mataala. Hallelujah. Mataala le fili. Hallelujah, Jesus, Lord. Tātou hoi pe whapena. Nisi upu le fionga pa ia le atua tau talangia le au auna mai. Hallelujah, Jesus. Thank you. Le si upu tau talangia sunga le awa. Whamai, turn from your sin. Turn back. Come back. Turn back to Jesus. Turn from the world. Turn from the sin. Man. Go to Jesus. To go to God. Hallelujah. How? O oe lava ia. O oe lava ia. I le alua tua we avela o whanau. I le ali. I le alua tua we e lo to olua i le ali. E tofu mata tau maloto. O lou lava whaitalia. O lau lava whiwhiringa. O lou lava loto fuatia ifo. I lau usitai ma lou le usitai. I lau whaalongo ma lou le whaalongo. E a te oe lava lo tauhi. E a te oe lava. E a te au lava lo tauhi. Hallelujah. Vi ia Iesu Keriso. Le muli. Tau talangia le sunga le awa o sosoa. Hei mai. Pangota le sailunga le sātauro. Le pangota sailunga le sātauro. Le taimi lava lea. Ama ia. Ama Iesu. O nei lava. Nei lava. Te te whaatasi mo i Papatoetoe. E ui lava na whaaumatia le ola si pangota lea. Na alu lava le sātauro na oti. E ui na oti lo na tino. E Papatoetoe lo na nganga. I say, Salamo. Last minute, he repent. He accept Jesus.
O le ale taimi tātou te pau ai. Le ale taimi tātou te sesea. A whai wa e langoto le tunga mau. A whai wa e loa se tama iola le te toia te oi. Wala au. Mana tua Iesu. Mana tua nganga pa ia nei te tonu ia te oi. Mana tua nganga pa ia nei wala au. Hallelujah, Jesus, Lord. Glorify you, Jesus. Sau. Sau. Sau mau manu ana. Hareta. Sau mau fusina. Sau mau taeina. Sau mau avengana. Sau mau taenia. Mau taeina. Sau mau folafola na. Eu ina fasi o e sau. Wa o te whamalolo ia te oi. O te fusi ia te oi. O te sapai ia te oi. O te lavea ia te oi. Le mawaelo alofa ia te oi. Sau. Sau. Hallelujah, Jesus. Tatou ainga le nei taeao. Le alofa alongo. Le atatou fa alongo nei taeao. O Iesu mea o taunga o ia oi le nei tau. La sau fa longo Iesu me o taunga o ia lau oli le ali. Iesu me o taunga o ia lau fia le ali. O taunga o ia lau mafuta le ali. Hallelujah. Glorify Jesus. Yesu lo fatali mo. Matala, tatu matala. Al foi Iesu me o fasi. Foi Iesu me o fasi ya. Ma Yesu tato atu tato manu anu. Tato atu ia tato te malo loai. O ia tato te malo loai. Uso tuangane fa nau ainga. Le ase mea na te. Le ole leie ma le vama lo uso. Le ole leie le vama lo tuangane. Vama o aunties mo uncles. Vama o ainga mo ainga. Tai lenei o whaleleinga. Tai le fusi. Tai le whalelei. Awana i wha umatia i tātou le fili me satan. Awaia tātou te le fia o i se oli. Na tātou o mai o tātou fia o le ola i whaavavau. Ma tātou o tā la i le fina ngalo o le atua. Ma whai a lona fina ngalo. I le suafa Iesu. Faamanuia le Atua i lau whaafonga le taeao. Le suafa Iesu Keriso. Amen. Amen. Pati atu, tātou te whawhitai ai, le ngā luenga tā pena. Ale au auna le whaiwhi au le upo le atua ina ia papenana ia i tātou rana whao unga, malana Faamanuianga. That's a revelatory word. Le upo whaalinga. O le whaalinga mai le atua mo oe mo au, wa whailoa mai le atua ia te oe. E lua Faamanuianga lo ia i le lalolanga mei. E lua me te tele lava lo ia le lalolanga. O le ngaoi, ma le whaola. O i nai whai ei lau whiwhilinga. God has given us two choices. There is life and there is death. Wa whailoa mai whai le atua ia te oe ma uri taeao lenei. E te lem whaina e ola mo me lua. You can't live for the world and live for Jesus Christ at the same time. You have to choose either one of them. Lem whaina e ola mo ke wiso e to e ola mo le lalolangi. Living for the world, that means you're living outside the will and the plan of God for your life. O le ola mo le lalolangi o lo wola lea I manatu malangona o le lalolangi o mea to sina I o mata. Ae, whai mai ae. Ai ui ala na e whiriwhiri ma o whiriwhiri o te ola I o langona ma meo le laulangi nei. Whai mai pasta mareta, whai mai whai pasta tala I taeao nei. O le teime te langona I lo se ma lo sala mo wala au I a Keriso e le te ena oe Iesu Keriso. Are you with me?
Are you with me? So au mai ai ke wiso le avanoa, ai ai fo la le taimi, wa e misia le avanoa le nā, ona la wa e loa le me te tauna whai, ai ua whapena ona e te ena, o i nā la, e le mawhaina toi whaolai nai oe. When you know what's wrong, but you refuse to repent, then you will die and hell will be your place. Listen very well. Whafofonga le mai. A e loa le me te tauna whai a e le whaia o le angasala le nā. Ma o le teimi ala e fuai e ola ima tupu le angasala na ia te oe mau e leto yeise ava noa mo oe moau. Are you listening? Are you listening? We can never play with the grace of God. Whailo whiwhilinga. Whailo whiwhilinga manu i el teimi o whate te inga. Yutar se kara. Na ave iai Faamanuia Iesu Keriso, na ia whiwhileina. Ai sa ola i ona longona mona manatu. A wafo o laito tonu o le au so o Keriso. Na ola i lana, na ave fai Keriso e Faamanuia, paua leo tanga te taua me tuspa ia, na ave iai le whailonga mo lona tōwhinga o i o le tau tupe. I to tonu o tangata nā mana ia, na ave o ma iai le whatu o Keriso. Ai o le fiafia pase kana toi faali ai Keriso ina le lapela ia yutal se kara. Christ revealed at the very evening and the last night of his fellowship with them what he was going to do. Revelatory word. Le upu lena mai Pastor Mareta o le upu o faalinga. Ina ia e mana tunatu e mo mana tunatu ai. That's the reason why the word is taught and preached in the church. Mafu angana e leina o auina malawa ina le upu. Ina ia toi whaatama mai ina i leo tangata. Wha mai Keriso e yeise se o tau le fiafine nei. Na te whaalata i a tia. Whai mai le tala mareko i la tustu singa mrakana. E sili ai pe ana e le whanau mai. Whafonga le winga upu ia. Le tua le to femo le tua alofa. O le alofa foi la leo le tua. Na ia whai loa mai ia i le hafoi nei i le vasenga le au soo. Le lofa le i le tangata le na atau mai ele me o le atupu ia teia. Fa mai si dei pe ana aua nei. Whanau mai. Lo ringa lai a mai le avanoi na la foi ai lo yutar se kara awana wha ai lo e Keriso. Listen very carefully. You can be in church. We are all in church. I can preach and teach the word of God. If I don't live that word, then woe unto me, I will fall prey to the same consequences that happened to Judas Iscariot. E ui na ula ngai mo wa ina le fionga le tua ai a o de olai e o fo ia tau le men tupu ia yutar se kara fe sili ai sa wa i loa le me te tauna fai ai le faia le anga sala lea wa le lo fo le tua mo tanto taeao nei mai me le amatanga lo la fo no tanto wasinga tau langa sau fa matunga mai i au mai e le tua ia tu e mau le avano le tangata a mio leanga a professional criminal. Wa vai upo ave e fai longa o tangata pe sa o Pastor Mareta e lenka fa ka va ka mamai. You heard the word about that. Well, he's a professional criminal. He's a professional thief. Wa fa fonga e mena wa vai fa longa ave ya te oi. Hallelujah. O professor. Hallelujah. What's it going on? Mimika yale ya ina. But listen, God has a message for each and every one of us. O te dei lo pola mena pe te professor. I don't know pola lo wa fo nge lo course of life ngai ke professor te mi fai pe lo professor na a ia e lo i ele me o ia te oi. Pa fai ele o ina ta o ia fionga ia ale atua. For make you be so sound, and then he gave the very reason why he came. First of all, he came to reveal our enemy. Our greatest enemy. Na sau faali mai atu e mau lo tatou fili no mertasi. O lo fili no mertasi ele o lo to lua. Ele o lau tane, ele o lau wavai, ele o lau whanau. So o se mea e tau na ua tua nei. E tatou o langa wha Samoa. E hao ma o ia tatou whanau i le sasa ma le fasi. O onga na o le whenga inga tuai.
ai nā whio mai Keriso, na ia tau aveina o tātou ti ngā, mo tātou whaanoa noanga. O lea o ingai while mu wai tātou na i ona lunga lea o na wha lava foi. Ua tātou malolo ai, mātua, aua le sasaina u tau whanau. Aua le sasaina u tau whanau. Awa e mawhainta tua mai e sasa i le alofa mai la, e le eise alofa ia ki o le kei me ke sasa ai. E le eise alofa, e alanga e sasa inga, wa e fiu. Wa umau upu. A oha i loa. Ala oha i loa ngai, e ke i loa i lau kā mua. E ke le kai. Te fiu a whaka tu. Nei, ke vai, wa fiu. Ai vai lole i au ngifo. Le pe ale a kio lau nguku. Wa so. Se leo le lofa le nā. Le ai, o le leo ngā o lo wika. Le akana ngā o lo toa tamai. O ngana whionga le tua. A ua le sasa i ngā whanau. Whaanofo i lalo, ma e tau tala i ai. O ngā fo i nāne, wanona o mai al vaenga lea, e le whaasanga tau, le upuna mai a marita. Alanga e ia mo meo tulafono. Ma tulafono fo i nai a whai, nai lotu. Are you with me? Nanga le iel tatou live. Right? A whapela e whaanongonongo o mai e tanga tele i nama mai sasa fasi o ina lai mōri ai loa leo tatou. Are you with me? Let's understand how we live our life in the contemporary world we're living in today. So i eile si me to tia e mai nā whaanofo i lalo. Wa aile le i ai matala noa i ai nā. Ma whapenalea na ave lo loto atua iai. Iai lo wate lii, ma lo wafin. A wa al teimina ave lo sasa ina, e loa e tamititi lo so walofa na la ina whai. E ana lo whamitala ina, o le kangaka ngei, nga sasa foi. E le ia oa ina ia o sasa na. E lo winga lo whamitalanga ia ina. E le ia oa ina, aina o loa i lea o lo se. Ma lesi mele le ia tau ona o whaia. I want you to fit na yai. I'm begging you. O la ua wani atu. I want you to fit na yai le ya o onga ia. Te lo avatu nei a me o fasanga tau tu spaia. No. A wa le mela yai a o na esa sala u whanau. O le si me wenga o tulo fiso leo ya te oe. A alu tama titi la onga. A wa siasa ka ko sasaka ko whangawi o whainga luenga. A te maiti e ma tutua leo wai le kolisima se i o mai lava i le preschool. A watu na tamaiti nā ai loe whai a onga, le paka o le tino na ia ina, o le tulanga i o ina, e molia oe. Le sirale me o ina, whailo leo le whono. Ia ona molia lo le i a whaine le social welfare. Ia uma e wa iei lo records i o i tutono o whaila le malo. Maua le mai tulanga na. So e iei le si au wala e whai ai. Mena wha make of you so aina o sau, ina i o tō maua leola, ma maua a chili ai lava. Aua le whiu e whaatonu tamaiti. A le whaatonu fo ina, whaatonu i le alofa. O le alofa la, ele o le sasa, ma le keu pea o se vai o vai. Ka ofi pele e lea fo inge salurima a wale o taota. Ta mā fusi pea lo fuispau. Na i e whapena na maulo o fuwai lo tino. Ai awal whaonga ina i whena i a tātou whanau. Ai wha o tātou lesi awala whatala noa. Whatala noa. Whatala noa. Awal e whiu e tala noa iai. And young people, listen very carefully. Don't take advantage of that love of your parents towards you. Obedience is a very costly word. When you obey your mom and your dad, you are actually promoting them amongst other parents. They will be honored by other parents. They will be honored by your teachers. But if you do not obey your mom and your dad, you'll be dishonoring them. You'll be disgracing them. How? They will be called by the principal of the college or the school, and they will appear there.
Why are they calling? Why are they appearing into the school board? Because you disobeyed what they taught you in your home and you disgraced them. Now they actually have been called to come and attend the board meeting. So their name will be on record. So why? Because of your disobedience. Don't defy the wisdom and the love of your parents. Don't defy the love. Don't challenge the love of your parents. If you say you love your mom and your dad, obey them. Obey what they are telling you. They're not telling you because they don't want you to have the best in your life. They know what life is like. Their journey might have been worse than your journey. So you need to understand where they've come from. So matua, o fautuanga na mo tatou, o te langona I le fo tatou mo ta upule faonga mo tatou mafutanga tamama tina. Mothers and Fathers Ministry will call a meeting the next for the coming month. E tatou te mai tatou mamalama I tulafono mai inga ale malo. Ia mai si awala e mawhai ona tatou fo ia ina whawhitauri lea. Whai mai a Paulo o te mawhaia mea umalava. I lea, I le whaa tasi mai o Keriso Iesu ia tau. Our ability and our authority we can do all things is knowing who we are in Christ Jesus and what we can do through Him that is in you and I. So I tātou te mauai lea o lana whaamania. Whamekwiso nau sau na I auto lo o te apole le se mea nā laina sau. He has exposed the works of the devil. Le wai o whai loa mai ati oi maa ngā lue ngā le whiri. E lea ia se mea sau le te apolo. Na sau e whaamasiasi tātou. Na sau e te lepe o tātou ainga. Alleluia. So if we rā tātou te vai ei, lea whamekwiso ina, a oa o Iesu le nau sau na I auto maua le ola. Ma maua ati le lava. O ia te wawa I malo te tonunga foi lea. A ma wa Iesu Keriso I to tono o tātou wolanga. Ma to tono o tātou ainga. E fiu ale fili e whapena o na una tātou. A tono ai manumalo se asatas. Ai le ma whaina manumalo pea lava pea. Ie wa tu inatu o tātou wolanga. Ia Keriso Iesu lea. The devil may be able to have the upper hand for a time and a season, but never forever. When we know who we are and when we know the weapons, Pastor Marita was sharing about the weapons that God has given us. Wa mai tātou au penga na tātou te tauina I lo le taua lea. O tauina le taua, e le tauina I meto tia le te Apollo. We are not going to fight the devil according to his techniques and his tactics. Tau te le whaonganga me ko kia. A tau te whaongana le suafa Keriso. Ma le alofa lena mai Keriso iai tātou. Wale mena whai Keriso. Na haru I lungo le sātou. Not only he shared the word, ele ngatan wamai, ai sa whapena na ia whatinga ina o ia. Ina ia tātou sa o loto. Hallelujah. Do not conform to the things of this world anymore or any longer. Awale te winga whatasi. Ma meo le lalolangi, you are here and you are hearing the word. Awa amata tu le aso lenei. Awa tato te winga fatasi. Ma meo le lalolangi. Young people, do not conform to the things and the ideologies of the world any longer. Put a stop to that one today. Because today is your day of redemption. Today is the day that the grace of God is here with us. Le aso le lofa tu no le tua. E suia o mai tātou matua, sui foi lo tātou lofa mai awale e ki livai lo tātou lofa. Awa tātou te kori uru I lowo la foi no le o tau sanga o tua nai. Wai lolo whakamo foi koe mai, o le fuaka malonga lou, so kako suia la, o vai taimi nei, sui ko linga o kako uru.
Sui le lo e whai ai. Alleluia. E kei loa le lo e whai ai, pe a kako whakaungu, a kako meeting sia. Alleluia. Are you okay? Wa ese na wa elangona ina feta lai me o le li mo uto. O le pule wa ya joy. The power is in your hands. The power is in my hands. The devil has nothing to do with our families when we know who's in our lives and who's ruling our lives. Ai loa mo loa o ile faafole e ma faina tatu fa me vi Iesu Keriso o sana aleluia. Ai ale ola moni Keriso to tonu ya tatu wa nga ngi upu ai fai. Me falanga a pengo fa a kako fasi ka fanga e ke le fa o lo fa ya o lo ke fasi. No, you never show that. You should put on the camera and then correct and discipline your child and see how you're doing it. Are you with me? Are you with me? I know sao na you to maimoa le ola. Maimoa ti de lava. Verse 28 and verse 29 ole. The scripture said na mai e pastor Marita. Fa me lo sumalvan. I know sao na you to maimoa le ola atali. Tau te le whano foi, awa e le haise tasi e mawhaia ona sei e se ina o tau mai yo a ao. Wow, whafonga le mai. Wha meike viso, tau te maua le ola atali. E le whano foi se se o tau. E le mawhai foi lai te apolo le po satani lea ona sei e se ina o tau mai yo a ao. What a promise. Young people, that's a promise for you. When you turn your mindset and your heart to Jesus Christ today, you can try to own the whole world, you can try to entertain your life with the things of the world, but you will never get anywhere. You will never get anywhere if you will try to entertain your life through the things of this world, because those things are deception. They are not real. The devil is actually trying to rule our lives by deceiving us with those things. They are not permanent. But once you surrender, totally surrender your life to Jesus Christ, He will bless you. Fai upelua sumaliva. Mai elema fai e se tasi, ona sei e se ina oe mao, mai limao le atua. See how gracious our God is. Not only ele ngate na oe a ao Keriso. Ai fo ia oe a ao le sirisiresi. A lot of you have already gone home. But that doesn't matter. I'm preaching to those who are mindful of their lives and their families. I know that a lot of you here are still there, but your mind is not here. But I'm speaking to those remnant few that are here, that you're serious with your walk with the Lord. As Pastor Marita was teaching and preaching, I'm preaching to the young people now. So kakouia le kalisia sa mo onsai. Se ulaunga e mo la fo i mo fanga u kala volea. As Pastor Marita was sharing the word of God, the Lord put into my heart scriptures like Romans 12, verse 2. Be not conformed to the things of the world any longer, but be transformed. See, the transformation is not done by anybody else but you. You young men, you young girls, or I might say young women. No one is going to do those changes but yourself. And do not conform to the things of the Lord, of the world any longer, but be transformed by the renewing of your mind. Nothing will happen to you, or all the dreams that you're dreaming of will happen if you do not renew your mind by the word of God. You can dream and you can wish, but it will never happen if Christ is not truly in your heart. Because He's the one that will help you conform
and be transformed. You've always tried to transform, but you always ended up doing the same thing again. You've been trying so hard, you pray, but nothing happens. And then you ask yourself, what's happening to me? What's happened to you, my son, my daughter? Listen very carefully. It's that you're only praying with your words, but your mind is not ready to change. And because of that, nothing will happen to you. But Jesus is saying to you right now, if you surrender your mind and your heart unto me, I'm here because I came especially for you. Every young man, every young woman in this place, this is why Jesus came to this world. He came specially for you. He knows you by name. H.A., Jesus knows you. He knows your name. So, it's a privilege to see you in the house of God. I've just been looking around and I thought, is that really you? So welcome home, son. Welcome home. Welcome home. Is that you or the family is here? Is your lady here? Or she's not in the church today? Okay. But anyway, welcome home, son. I was still lang pati faapea ai le atali ya so. I halu le aso ne young person. I want you to go today knowing that God loves you. Don't try to build your relationship with God by the attitude of your mom and your dad. Are you listening? Don't try, because sometimes you are actually challenging the love and the care of your mom and dad. And if you are actually fighting that, you will never get anywhere. But you surrender mom and dad to the Lord. Are you listening? Surrender them to the Lord. And tell them, Jesus, I want mom and dad to really love me. Because the way you're seeing the love of your mom and your dad is the way the world is actually bringing that image of who they are into your heart. But when you totally surrender them and make an effort to really understand them, and also ask the Lord, please give me the courage to be able to tell and speak to mom and dad about what I see in them, what I feel in them, and then share that with them. But don't expect to share it and then they're going to actually give you the Psalm 1 treatment. Be ready to share that Psalm 1 treatment. Why? Because you're serious with the results that you're looking for. Because sometimes we fear to share that with our parents because you know what might happen. So if you want to pay the price and the cost of a better tomorrow, be honest with yourself. Be honest with what's in your heart. Share with them what you're seeing in them and tell them, this is why I'm doing what I'm doing. Because this is what I'm seeing in you. Because I promise you today that we're going to do that. We're going to have a father and a mother's talk about how to live in the world we're living in today. Because this is what I know. The devil is finding a weakness, a weak link in our armor. Wa le wi le mele bo lo la la sa ka mo ha ko ma ko ka ko ma lo lo le e mele bo lo ina ve temi nei o le fili le wa sau nei wa le sau ai me o le la lo langi ai sau te tonu si o manga o tatu ainga wana I lo wa fi wai me o mai al wai ai na te le o mafia o no se faia so o ira le wa sau nei wa tau mafai le sau te tonu li o ainga. A o I whanata te vai ai, po whea le me sauai, a ua matua tā pena ina le leisa tō, wa tātou I loa foi, le alofa Faamanuia le Atua, e alo lofa I a tātou whanau, e whiurala te apore ina, e leto I manumalo. Wa tasi le awala ia e whapena, o nau ese ai whanau, mai tutonu a inga. Tasi wha lema fo anga, o never know te whesilingi ai le li,
To tele whanau na totoa ma whawhailele to tonu o le ngaluenga Emmanuel. Ai o mai vai teimi nei. Ma mātutua e ata maiti ma whai atua. O isi wale o te Lotu. O isi o la wala Lotu isi e kalesia o le mea le leile nā. Al fesiri ai sea. Le hale mafuanga. O lona uinga o le whapitalo ili. O lo o iai le lape i te tonu o si o manga wha le ainga. Are you with me? Are you with me? A waina se me le leile la waina. Ai foi le ste me te tau na faapea na matua atu de mataia. Po fela ye fa fitau. Are you with me? Tatu fa tasina. Ele pelo a fionga le tua. Ele maua uma tanga te lotu lava noa e o le ola fa va. Aua tatou te taa alo i le lofa tu noa o le tua. Do not take advantage of the grace of God. But let us love him as he desires of us. Our families are very important. Hallelujah. E ese le tāua o tātou aina. O whanau na mai e le tua e ai tātou. E le ai a se siuru ngā li inga kaunga ave i ka maiki ngā. Ngā o oea ma. We are the right parents for those kids. And that's why we need to train ourselves. Sometimes isi kei me kaunko e awa oina tātou mātua. Isi mea ngā lapelo kako ngā ngafi. Tue whata pena tiri nei. Ina ia mautu. Lo tātou wa taeao. Mela nai fiwa le file sau. E le tue tatala e o tātou whaitutoa. Wa tātou loa le leo o le mau. O lo tātou leo mau. E whameke viso. O te loa au mamoe. Wa u loa i ngoa o lantou o au mamoe. E le muli foi. I le leo sesi tangata. Are you seeing those scriptures? Revelatory teachings. O onga me ina fesiri. La me wale ino ese whanau me tutono ainga. O no tulanga ina e leo langona ina e whanau. Le leo moni o oil tama. Ma le leo moni o oil tina. Are you with me? Are you with me? E mwhai ona e lu ial whamtalanga na le teimi nei. E aluma wa ili ili a tiria. Na e maa malama lole iai. E iai nai lape. E nei lape le ina. Alleluia. Puno wane lo wao. Wa e malele le taeao lenei. We have heard you loud and clear. Manino lo whai loa ma ia I matou. O lo matou si o manga. O I matou le mafuanga na e fio ma Iesu Keriso. You have clearly reminded to us this morning, we and our families are the very reason why you came. You came so that my family, myself and Maria and our family are the very reason why you came. You're speaking to every father and every mother, every grandmother in this place, that their families are the very reason why you came. But you came with a purpose. O lo e whai loa, ia I matu uma o rungali, I o lo ia I nei, ai le ngata whai lea, o matu tina matu tua, le mafua angana I sao, o matu ainga. Wa e sirifiina ainga uma I tutonu I nei. O I matu nei na alaina e a fio mai. Na e a fio mai na ia lavea I matu mai le fili. You came and one of your purpose is to remind us and protect us from our greatest enemy, the devil, the thief, the destroyer of the good things in our lives. So o atiri mai ia I matou le fiafile nei, o I matou na e fio mai ai. Ai e tele ia fio mai nana au mai o leola, ma leola e whapena ona tupu tele mai. Awa e fio mai na ia tau mai ia I matou, a toa matou a inga ia te oe. E le ai se tasi e le mawhai te Apollo o na sei e seina o matou a inga mai o a au. E le mawhai foi e se tasi ta maa I ova le tua au le siri ese o na sei e seina a inga uma o le kalesia lenei. Emmanuel Christian Ministry mai o a au I ova le tua au. Fe soso ni mai nganga pa ia.
we ask, Holy Spirit, help us to see the truth in these passages of scriptures. Help us to see the truth in John 10, verse 10, verse 28, and verse 29. Fesosone mai na ia pupula o matou mata, ma matou ele ngata na matou langona ma whaalongo ai va ai tino lava o matou mata, ile Ioane ile sfulu fai upe sfulu. Va ai tino matou mata, ile Ioane sfulu fai upe luas fuma lavalu. Ma fai upe luas fuma leifa. Faafetai ai le tama. Ma te faapea atu faapei ona moni mau le apostolo no ese. Mai Paulo, lea ea sa matou upe fai nei mea. Wa a au o Iova le tua au le tama o lo matou li faolo o Iesu Keriso. Mai matou oi ea se e toi faasanga tamai. What can we say to these things? Things that you have shared with us right throughout at the beginning of our service. Not only you have shared, but we have seen with our eyes the faithfulness of that word. Father, we have one of the sons of the house that has returned, and he's here with us today, and we welcome him. Father, your eyes, Jesus, your eyes has been with him the day he left our family church and to move to families in Australia. And we welcome him back again, Almighty God. Hallelujah. To where he was birthed into your kingdom. We pray your blessings. Ilunga le atali. Faamanuia ia te ia malona ainga. A o oelo matua tua. E fo ia yo le vi ingo le whamanu ma le whanetanga. Faamanuia fo ia matua paanga o matua wosi tau langa fatasi. Ile malo nei. Tailo whamanuianga. Ia Pastor Marita for the word. Tailo tapena ina o ia. E au mai ai lo fina ngalo whaalinga. O meo lo e nau nau ia i matua te olai. Ma matua whaatino ai leo o lo fina ngalo. Awa wa e loa o matua ingoa. That is a great blessing, so Almighty God. O se mitimitanga le ia i matua. Wa matua iloa. E le ngata na e silo fia ina o matua ingoa. A wa e langona ina fo i o matua leo. Po whea se mea matua te iai le lalolangi nei. E te iloa lava o matua leo te totasi. So fa fo iai le ia te ole vi inga. Wala au fo ia ngangpa ia. Iai lau Faamanuianga. I le Sauniga o lo o faapena o na sauni mai. A le au talovou. The English service. I pray your blessings. The continuity of that blessing and the anointing in this place right now. This is the season for them. The young people, this is your season, Lord. That you will bring the word and revelations, prophecy of your kingdom into their lives of their family, and lives of others. A oe fo ia levi ingo whamanuma le whanetanga, ai tatu ala langa ma faapea. E avse stau nga pate whaafitai ai, ia le tua, a vile lava none le fonga le kalesia, but pate atu mo le sunga ia fono ia, mo folafola. So have a good week. Manuia le yaso, mo na fokua.